Kuliah ni fibro ke subscriber jangan ke channel ke jonga Scotland Diaries. Teh kan ke video komentar kuawan pentip epi nam ta kitu ki bom pat tip mo semangane ke pus intelligent bureau. Teh ngala ai ke tukar advertisements teh ngala upload ka dur tumayo don bom pat tip teh kena komen hadu mentaru teh hawan tip ba katuk advertisement for SA Executive and MTS General Examination 2022 published in Employment News date 5/11/22 stand withdrawn for the time being due to technical reason. Te ba ken sange shwa ya menta tekin sap tip hadin kiong ba de nam taka technical with reason. Yang tip lanu pede katarik ken sa ai biang lane ken sa sedang biang katarik marbah tu kathok nadu santarik kan sedang manusia aban apply. Ten rei menta hadin dei ai tip ba stand withdrawn. Lapan sange shwa spor tenda kila ayu biang pada kin sa ajeng tip tenda ngalayo ke jeng tip pada ngan sa pentip syapi ki bakwa ban tap ya kane kapus jongka IB Intelligent Bureau semua tenam ta ki video pada ki bun baik bakali dengan sa persyang ban jubab kat pala ban persyang ban sina video kum gitu misal kum baro ki haj and wait tik baro ki ba yu ngan persyang hi suki paski ka we den ka we te ngangit ba kala Arab ya pi kamtam gitu bomnang i te ngan persyang ikat bala te la i komen su ngamla ban jubab we po we te ngatrai pi sutu hi ngamla hi ban jubab we ma don la kanjong haptre ki jong kam te kabun kam te lenga persyang hi kat bala bangan Arab i pi tangki nei please